Utie ni sem kekana o say IGP ntimi gaden. Ntimi nhye. Thank you. And osaka one osaka asese den. O say e come she pie wo na so den mu a. Obeye den. Onu obeka. Actually members no. Yeah. Eti come she le be wo na so den mu. Eye ni members come she anase IGP come she. Eye ni members for. Etu nu members yan she o she members come wo aso den mu a. E fa IGP hu. Enfa police ni bia hu, enfa mapanyi hu, enfa nipa bi o wiase bia hu. Enfa obia hu say wa hye members kon wa to dem a na ye be chew. Emra ni be bia say members wa ma so dem na be shom kon wa be che me da bi. Ba wo ko hye ko bi panyi bi so say obewu a. Yesi e wu me fe hu to obi so abonten. Asema epia ba efi agibe nu ba abonten eni ni. Too much GH Emma Yashofonia Afishiapa. Neme ya domodi echa fofofro na eye yeda sotin kwema wode wo ho na ebusuafo obi aho yede a ene na ese nyame aye bi pa na munu aba na ama obusu ase na etie da no meni mu di ehia se ana ese nsem a mede eba no nsem edika pa nsem a ehunhia se wo a wo hwe mbeti mu nsem na ase na tie yi omayi mu ebri mu a na tese amanfo babọ mu ho ema eye 31st night tese no ye kwa asori kotie de nyame wo eda yenim wo afefoforo na yeba bewremu na afi we die no akwa bibi o sanse ensem de dikan bi abetodwa afa IGP ni press release or de abetodwa fa fi panica asofo mu bi nkom share de ba no nti no de ye sheto atoso de won yaka ho se wo ho na wo so de nyame afro na obeka na asho bi hu na de asembe ba de ane kan hu ni say 5 years imprisonment there as afia to aso no wo beje bi edi wo omayimu na sa ensem no eno na aba mene edifo kasa sorima kasa obi akasa wo manmu efa obi anu na adwen na edifo wo manmu wo mo yenim wo mo atese na ye hwe nim so mo so be kasa afa no the likes of Reverend obofo wo mo so ababonta be kasa na Reverend obofo nsem ode ba je amanfo tiechire bona ba so se papa yi wa kasa ye pa nsem ya ene se wono owowe wote ni baby nyame honhom ene ode ye adwuma eti se nyame be ka kire ne se asumesi ona ma obewu a won kan chef anya hwo bebo modi afra asumesi kro no no na aka se wowo da wanim ti na isa kwanche bi wo ha watan dia som no na bibi etima ko yiye because ontimi ntina se nhwe se asumesi kro no owo bi meto no owu mfimre no fa so de bi anim a wo benya nti no de wo beka na embom no se bi se chechire se maybe na mampeni wasema na obi oye kuku dambi wo man mu wasem ba wo beka no so no what we will be on for contract meto na nim say odi for your nation prophet mayen na ka wo man no say memento no de watwe no wefu no ko ka nation prophet bi asem dia esa say contract no eni wo ediment no odi line mu nti IGP nsem no do waka efa ho eno no ebusuafo Reverend Isaac Owusubempa one of the popular pastors a woman so every year on the 31st day doma kona so nyas dom ketwa woman so kotie de nyame ewo ede ema woman no de wo meka saye eno so ewo ho amanfo bi say azobapa yi oda so na abofo tintam fa ho ana say wa sheda pa na wakara no atum say ne won mepe asem ema no ho na ne nniam no say na tie bia na ne ya ye behu ewo dwumede yi amu mami twa no mbra na me fa de ka ho no enso mu Mede de Isaac Odwampo obetun afem de great ampo mbrembren won me nka mo ne hwe too much G8 mo ye too much na me so me ye amo fire for ensemi se ne ba ye a chechire edifo komonje odifo ene no ebedi won enkomo na na me ya dom yensa aka odifo peni a woda Yehowa be ye prayer ministry ano na odifo ekwa wonim dada emye ne na wote ne nka odifo 99 ne nickname no but ni dia kasa na wofo edeto no eye odifo Benjamin na ya osei tutu ene o ha bom ne mana kwa ba ne nra ensem no emu odifo mo kwa bo Miriam bibi aboko die Kristo adaro mana wo so emi adom me so mo ye afisha paul Africa betu ye se o be afi esambesa ye honko odifo anse ne be right ensem no mo kra mpo no press release IGP at the better appointing usumu say Mamedika chia Nana Santehini, the king of Solomon this land.
Bible say Awurade ka ne ho afi abawiye afi ebesi mu no Awurade ma ne nyansa sonko na ebesi ko Awurade ma no mo no fa sum oman Ghana ene asanteman na me fa chia kese suma eye Kufubuachi police pani no so the Bible say Awurade ma ne nyiche osumpa osum oman Ghana fa nyina so muhu esuma Kufubuachi be sum oman Ghana ba me 99 de me kai ne Kufubuachi abaye oman Ghana Awurade ka no ho na me chia Kofata Motos ina boso kai na me chia ahwefo a ohwe too much ma mu nyina afisha pa omoje oso yo am say me ba aye papa dampare ana me boa IG ya me bra panyi ne message a ode ba bonten no se me tie ni message na in fact Ghana na ye wo no tie ni ye Ghana na ye wo no obi ene ho a obetima ka commercial ahye o mayimu the whole world obi ene ho okay obi ene obetima kan commercial ahye isi nyakopon ata so pe nyame ata so no do adom no ma ono yi hinta se be de epi okay so nyame flow obi a offend with purpose nyame mo reason te odi flow obi a ene o flow so a adom ache de odi mo obi bia nyame flow obi a se baba ye odifo ebi a teacher okay ebi evangelist okay ebi a prophet and a prophet is no your prophet o ka sunsun hintasem sa se me na tena me ka hintasem sa etimi me ka hintasem no ne meka bia no e hintasem what does here me too thank you now asama dampare kan no wan ka bone yes dey say on kana no wakam it's true wan ka bone okay na e wan ka bone ni say o see 31st all night aso for yen hwe na ma yen hye nkombe ma na mbro so but the come she bi won be hye waso dem no na wo de hu atu saa ne pa ne so ti hayi 1 wo ja waso dem na wo ya so le a ono members e na e kasa enyo mampanyi e no ne kasa enyo tumfo na ne kasa enya chief imam e no ne kasa enya panyi bi a owo man Ghana owo sika e no ne de ono ne kasa ono members e na e kasa eti wonu members ne kasa no o members no mu hawo no mo dem wo da moment no o mu hawo no ye wo sofo no hawo okay o mu hita asem no e na nyame be ya cho se o member we hita asem sei and e so letia no sunsun friend no na break man no ti se o member bi no wo ben na o bet ma fa say madam pato so de bra sunsun ma wo say owo ato amna wani anas owo ben ba me mo mpaye mo no wa break man no eno ye wa o member e wo wa so dem okay it only how they wo how all right o ma panyi how nya wo how ba ye wa so fo ni bi wo no ma o metu ko high media fo begu o ma so dem teniye me tie pa me so na meka ye wa so fo ne da pale ye no what the reason aso fo ni bi wo no mo ko high members o mo ko high media fo begu aso dem ye ko leaks ene ye bo eso a sheda bopa sabra na be twa ne nko hwe ma meka sem chiro me tie o da moment so ka hinta sem se o ka se me ka se wo be wu a asem kam onye hu ya wate wo be wunta afo to nye hu ye se me ka se wo be wu a me de hu ato so e wo hu na emu ba me a me odifo na me ka se owu no be wo ba wa be wu no e se me hwe sunsun se ba bia owu ne fi ba fifa na be bai e se me to na mo ba we ni na be ka cho se sister say na me hu fa ho ba me jama so le dem mu en Felix en bobodin anase me nka se we bewu we be yesi da bi o ye ne sa nyame hintasem no enu so ye so ye ne sa nyame hintasem no enu so ye yo wa na ofo so be hye nkom sa yes e kom hye ye fo so nyame omo nyame hintasem no se nyame de adoma wa ode hunam nyansa ade ena ode ma wo bible da nyansa bo mu eto se fa bible no nyansa na fa ka hunam nyansa na fa ba obra ba se hintase bi pia ma nkokon he den e kasa ma anya wo pe e so de jonka nsem a e ko fa o how bi emre wo bi daji
Then to me to a see a pardon, one IGP, a James, your dear ban and one, no son, what can a sign a seminity. Ni IGP di ba na me fwa ne so 100%. But omo chin draw no, and I mean to my say. Members ni how na what them no, and yomo how na. I said members say you almost dear kwa bonte so kwa. Abonte ni ya hwan. I said the nyame pe and walk at home. Sister, I make us some chiro. Remo redo for invite me. Omo frame me 3 days. Na omo frame me no mo off air. Omo ye news omo frame me. And me catch omo say. So invite him, so I invite him say ye di komo say na. He tells about me pie. At once na maka. And then nyame he tells ma e ba yesi ya o. Ma plan fi fie afa ma. Ba ya so for ni bi wono ma omo plan as da de wo fie. No ma cho paper so. No me da ba. Paper na kita o say na wo kan. Na ni pass ma si we be wu. We be yes no. He tells e bi e no ho a. Ye cho paper so. Hinta sama ebe pie ni say o members na o ye omo pa ebo anadwo no omo dooso obi hinta sama betime pie e say o churo say na be o re ye den efi ene o members hinta sama ene so jugu paso say na be o be kai na o say o me bom pa ye no akoso ama no ne nyame yi che minie efi akoso ya nyame yi che minie ya ofrepon nyame yi che minie ene o members de ba so abeje papati so na be bo opanyi bi din we bewu we be yesi we be yesi ya enu nya hintasem enu nya hintasem e wa otimpo na odi for ye hwe Reverend Obofo so na yenim no man Ghana mo yo bi asofo a ono no oye ne nyama straight se no penalty ni sa no ye na ade ensem yi bai wa be react to it o ka se wono de IGP nsem na wo ka no nya ade no sa kwans because obi no betimi aka nkom hye ache na obetimi aka nkonshe ahye na ono no se ba ne se wo bi enwasem ba ewaso no ndo be ka che ni ba no but se eye ediefa oman hu ana mampeni ono mo kakra nde wo se wo bi amon de pa enti wonka enti bibisa se ne nsem keka yemu no wo ye odifa na mitimi da bibie di ede che nte ba ne se nya me ka oman hu asem a kire no ebre odi na property so na wo ka se abasobode emfimu banti won reatia ana won kan to abonti a eno no eye anu yiye papa e no de ba abonti ana wo se Obofo asem na wo kan no ono akasa e kan asem wie esam bu no fo e wa asem no mo sa what I say because utie ni sem keka na o se IGP ntimi ya den entimi nhye thank you and osaka one of osaka asese den o se e come she pie wo na so den mo a obeye den onu obeka actually members no yeah eti come she be wo na so den mo e ye ni members come she anase IGP come she e ni members for etu nu members ya she o she members come aso den mo e fa IGP hu en fa police ni bi ehu en fa mapanyi hu en fa ni pe bi o wi ase bi ehu en fa obi a hu say wa hye members come aso den ma na ye be chew e man ni be bia say me members wa ma aso den na me show come wa be che me da bi ba wo ko hye ko bi to panyi bi so say obewu a ye see e wu me fa hu to obi so abontin asema e pia ba e fi aji benu ba abontin e ni adetina obi nye wa so le ba na ko share come say obewu we say e ka come share ka me ka say bia me 99 say from last year ba nyina no me ka say sofo bia no nyanyam sofo a e bia ye ba platform social media platform so no omu bia no tin hu hita say me 99 me te we because me na me ja Remo radio o pa ko bisa Remo radio ko bren Japan ko bisa me body na che ona ko bisa okay 40th of June me ka Remo radio say na be to aba MP before I promise most MPs able to sit but NDC for akonya no omko so ba ko sanka but mo plan for next 4 years na ma for chance mo di matem and pass na for aka 4 days no mo be to aba mo to aba no most the MPs able to sit no and them say call one man time say call bi o ye program can say ye be to aba na wi NDC benya more sit in parliament na them so because NDC before parliament but akonya ne the NDC o mo sanka akonya no and them say be ka o man channel say ye be to December 7 aba na wi no na NDC be lose bia o mu dwo mu ti ase da e ba ko pie court ma plan fi fia fa mbo say na ye di komo say ya na di pass me buy na me kan
eze no enye hu oh ena e basa na okasa oka e kire oman na se nyame da bi di oka e kire oman na e gina for say ne be ya nipa ne be ahweye wo man no mo na ebetu aba na ewie no e go fa to asem ntokwa asem bi e de emma obi aba say oh obi kan etima metwe me ho fi ho ba se ba ko kan asem bi a say me hu say asem ka wo me hu say ekufa do bewu me hu say dan pale bewu me hu say otufo bewu me hu say chief man bewu a na be di pedin na the secret e wo mo ni say asofofo na mo 690s e ba no asofofo na mo 690s e ba no o mo jane dum o ma dum na yira sa o ma dum na yira etu wo ho apanyi bi wo no atwe wo di amapanyi no me ka no kura no me fancy me suro bia oh adum na yira me so ma dum na yira asofofo mo 690s e ba nyina no o ma dum na yira o mo ni adum biom ezesi anu ye ni odifo bi adum wo no so betimi a hye nkom okro odifo wo ho but me say okay sa 90s 690s 1990s mu ba no aso for mu 6 so mu adifo for mu din wa Ghana ha ye de ho me be atwe mu no o ma dum nyina ayira o mu ni adum biom o mu ni adum biom de no mu ye wo na o twa to ni pa no so no o de pedin ni pa be hwe ne kire kwai o ko ba jew o be mes ne go aso dem no mo hawo na enye wo hawo me so mo oy me nanti na me na me kam so ma dum na ayira o mu ni adum bia biom omo eni adum bia dem na ewo reverend obofo ensem na esubiem se na wo ka sese no se nyankopon timi edan semedi chill fa wo man ho se na wo ka radio station wo nya die fa abato no wo de tuda se for man no edisa enkom hye ni bi no se eba ne se nyame dan bi dia kire odifo bi na esi an ye se efie panic ntienka enti na no so ye ka sha na se de dabi se nyame yi ntase bi kire for se election o mu se election tam nya so yi obetima kasa but enu nye ti se owu asem enu nye atemdidie no woni me se wasofo ni bo mo from so mo ye adifufuo ba mo didi ipanyifo ni bi atem ye wasofo mo ye difo mo didi o mo no mo from so mo ye adifufuo ba mo didi ipanyifo ni bi atem sa other parties no e bi didi ipanyifo ni bi atem aba etwe yi you see so you difo a nyame pointo as a leader ade ma oman na wote mu no wona nyame be yi oman hita asema eden ade acho nyame yi oman hita asem kire wa wona se okon eden okon akon eden okoka ba sometimes ya na edu ba bia na eye boni se nyame yi opanyi bi hita asema anso ba ho opanyi na wa bre ba asofo na omotwa owuo etu kofo so be nyina ye asofo mo wodin a ipesa panyefo do na enim omo a se wo kọ panyine ni ko a ono kọ a omre te se 99 meme kwa bebre we aso fo ni bo no mo kwa mo mre eti wonim 19 no timi boni din no aka asemato no ayehu o de hu na to ne so o kwa bajew tu so o mo sa nkofo ni tin na mra we baaye omo din na bebo anye yi ke mebo din na kire o fa so bia ne so hwe nyame fra wa wo ho nipa na beba wa nim fo mo hawo no mo hawo ye wo hawo okay because esi nipa na wa wi ase no wo esi ase nyame sem kan o mo pentie bi mu problem na owo mu no o hawo na fe mu no o mo se sa o hawo na owo mu no a wo bonya me din no o mo se wo de o ba wa nim a enne ya de be chie se ni hawo no to etwa onya de breakthrough so obunsa bottom kwa no be kwa obonya breakthrough a o paso kora others but eno just say umemesi ni hawo ne yo hawo ti no na waja umemesi ni hawo na gu baabi na ipanyifo bi o mabo mo bere wi o nya mo sika ewi no na wo atake wo mo so di owo be to mo so na umemesi na gu ono mo no do ye obi nwu ye wabusu emo no wabusu apanyi ni wabusu afo nyina de ho ye obi nwu ye ene de we hu se obi wu ana ene de we hu se obi ebewu ana odi for 99 enkomo no e de ko enimpa na se abibi abedwo no bibisa se na wo ka se IGP nsem wo na di fo no bi no so mo nim nkofo nti na mo bobo mu di nti se ano enka mo hye e wo kwan bia so ye enka 31st night so mo no enhye wo kwan bia so wakoy odi fo yi obapa mitio IGP entimi nka obi nhye se e mo bi nya asori ena IGP entimi nhye ma ento wote ntuna se mo bi nhye nkom
IGP oye nyamesumni oye kristoni oti nyamesumase oti komshase eti komshe na wo hye waso dem o sei men fa ehu entu obi so eno nche se o se men hye nkomo waka se men hye nkomo but ma hye okom o se men fa ehu fear men fa entu obi so nti sasem na eba ne mu ohun so a wo be ne den no aka en ebu ohun ne ne wahi o se nyame dan nyame di a kire ene be cho se ekufo do nye wasole ba dan pale nye wasole ba etu wo bibi fa o mo ofi kwati nye wasole ba otumfo nye wasole ba chief imam onye wasole ba so wo bibi fa mo ho a ka to members ne se mo ma ye mon pai ma ye panyifo wi ye nka wo pai bo mu fa nyansa na wo bible mu no nyansa bible mu no fa ka ho nyansa ho na ma ho kokko kasa mo ni be bia so nyame nipa no be kasa ba preach ya bompa ka chema de se oyi ni pe bia sinchen no ma ho kokko be tena ho no kokko do be ye adwuma it asem no be kasa na wie kware chiro it asem me ana me kan sanity e otufo oye wasole ba chief imam oye wasole ba onye wasole ba kufo nya wasole ba ana ba obi anya wasole ba mahama nya wasole ba alankas onye wasole ba Hauna dusu onye wasole ba asoro ko edifo ni wo so a nti obi entimi hye no nkom enti so mo mebi sa afa no ho a hwe na chire kwan 101 kwana kwaka na omo asofo na omo hye sa akomo no omo nua asofo ne bi be hye konto mo so se omo mewu omo de omo kantai ade white ne wan white we ne wan wu so fo hye ko se obi be wu o wa ko hye kom se obi be wu wuso una sofo abehye kwato se wusu ube wu no di wu de owo ne ba so ne de wakanta commission se enya de be yedwuma na nipa no kato so ne de be yedwuma eti da pare onye na edwuma wo ne waka na ye dukura be de me fo ne so o fo ne so odi for 99 ye de nkomo no abi ya ne sa betimi de wo final words at so edwa de asom ya hwefonia ni ameka ka meka ne se asofo no mama yenja asa hantan ne ma na wo yemu no ahantan kasa na wo yemu na hantan ne mma yenjai because ahantan ne fa ko si bebia yesu ba wa fa hantan abenante eti mma yenja asa ahantan no na yenka asama eto ye memes na asoma won beti masakra efi o matwo mofu bone ho that the first all night enye compose say nyame ayi hwe ncho se ba fa hyenkom e kom hye wo hye bebria e de no benya film before no mani ochina me jiremu wo abrekuma agbajena 99 meme de yenka ya asam kire me wo ha no de fufie ba wo ba 99 nyame be yi a kire maka kire wo eno nye epanyefo kom hye eye wu nipa na oba mi nchen no wo ha na ye me ha na tie o ba manfo bi ani komo so bi na eva to kwa manka wa asam kire ne pa no wo de bra wo ba wura dem na ye bompa kuto dia wo hintasem ebe pi na maka kire wo meme de ye hintasem nyame de kire me 0249 before number ni 0249 05 02 78 santi number ni bio 0249 05 02 78 minti platform weti ama wo fi abochire aba 31st night o bi ho enye no dwa wo ba wa be ho bi no ho yale ya eche so yale na hawo pressure wo so wo wanya stroke crack asemo ade bi eche so bi awale na pe o adwuma na pe o hwe ma chire kwa na bra wo ba ya me be na me so ma why enshira na me shiro bibia nyame enshira won so odi 499 se obeka yensa no ne edi nkomo abedu san pepe so we ebuza for ensem okan bia ewo ha eye wono na dwenche do onim en waka nti so ne no ya adwama yehu ewo ye comment section na o wa dwenche foforo efa ensem ayedi won enkomo ha meno so emra emetodra ewo ye comment section wo na wa ne say we no asa follow Tuma GH wo Instagram Twitter so @TumaGH_, Facebook too much GH. Me didn't na ama ubi so anyame aduma ebe say shim bi makram nia. Fit any asese ni din and your friend say mechanic. Sa na prophet kumichacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro and ma ba too much GH. Shit na prophet kumichacha me so me hwe.